YouTube na uko YouTube handle na no Nhyira TV YouTube handle na fe we do comment no e dia bana no pay yakenkan kakra e dia ma UEFA Champions League Manchester Chelsea born the big game enom ehon komo kakra e wa ha tese ye di e ba na say na komo na esitie Manchester eto dana yazbobo konomo etena fio mo ne Benfica na edisi ni Africa Galatasaray ene UNSC ana ebo Borussia Dortmund etena fie e wa Signal Iduna Park via real and the Thomas Party Patel, the team no more call Germany. After Bodo claimed better for many Juve and the airport South in Barcelona airport, Yemenia Manchester City, woman any bind of fall of a course and the this year enough here, team Odi at the Olympic Dumase, woman any Newcastle in the airport, Assassin Napoli or Mobo Koabek, enough for the team and the dead Slavan Pra, Womatanafia at Athletic Cloud Bilbao, and I Naki Williams or Mutimino and Tiania Manchester Etota, our UEFA Champions League game and no peno ya katre kakra edema the big game and a live commentary ya di ebe nyumene no otwe adom Chelsea wo mane pastor na game no anti enko ba bia live commentary onsa ebe ka e wo fidium hana eno so etima ya comment we su ne yegina na ya bisa sa na why na e carry the day Chelsea na ewene ana se pastor na ewene we do comment ne e de bebre pem ya ba kekani nyina dia ma wanche se awodo nyina so na de tene mamindi djuma kakra o Madrid na ukoma the update amense kano kwabena ade no amese eni ya yenya eno ada in fact efi nano Friday ebe nyina makato se coach de dia Zabi Alonso wa hwe a duma ne papa no ntimi wie kwabena report amense ka aya se yase enkofio bia konu nu papa ne kakra amatesa ase wa fe ne se na enkoma efi mande de ebe nyina yese wo muso mu hwe di din a amese Liverpool duma no nya obeye entisisi anso teniema enkoyem famane se koba se danchan koba bia Liverpool agents not to kwaya coach likely so betimi akwaje adwuma na ye enso aye Madrid empempe mo head coach and din adi Zabi Alonso na reporter mensa eka awo dwuma de so na no pe no make tire adi amana openya ni team enso adi aye Mijatovic kwabena former Madrid player na Mijatovic yanka mo bi anta se ene ne de tenie amesa manfo bebresi contract renewal yan former Branton de Vinicius Junior so aye na adwen se ansa no be contract renewal no this was discuss one sana with my sa contract no and the only difference is e don ne Madrid in term of contract renewal no abanta no sum entimi enya na no na Mijatovic say Branton de Vinicius Junior etimi se be 3 goals in a month game bi obobo so 3 goals and scanner open no some Madrid demand better o Branton so na say goals no emati kwabena obi antimi se goals de sika we yesi dem pejeri nyina ensom adima and a reporter pato former Madrid player Mijatovic at the tuja ewo dwumade so na no pay make a check akwadema na FIFA etesa omanya bompa deal efi Saudi Arabia enom anso aye dealer and ya we your mind now we yeska now we your load etme de develop aye stadium and I say we paso de renovation and no done a reporter menseka and say Yan Infantino woman Saudi Arabia for reti Saudi no kwabra anu aye $1 billion $1 billion and no sky ya say Saudi Arabia by no and so etwa to answer 2034 woman na ompeso mu host to air World Cup no na eno no mo chance ska wo so betimi dia boa FIFA ama infrastructure development no etima koso yes scanning we your minus which FIFA say na be hiska e dia development and your stadium and so betimi anya field lifter anu ba na tase o ma wai kakra e dia manager what menya busiana wetimi dia kwa kwadu djuma and your reporter FIFA kati edi eba reporter menseka ensum sa Branton de tibu kotwa wodon sum anya gastroenteritis reporter menseka say eno ama wo mu kema wo mu Olympiacos ekoba no report na chase wa hwe a Branton ntimi enkonkobo sa game ni bi entano ya update eba awo dwumade so na no pay make a check akram adiama na Olianes de ukọ Bayern Munich wo pay ni dimuntintima ye pa na kwabra Olianes team bi wasasi so ono wontimi seda nyemu adwuma ane ebisa se team be no so Barcelona ane ebisa se di enti na Barca adwuma anya adwuma so wani no so na Barca isanka o man bi so anka division 1 kwanka kwabna ne bobe yedin e ama Barcelona boboko no ane ebisa se asema kan sporting reasons ball no mo bo no park no so na Barca wo mutim ni ntumi encompute our other countries na no so dabi sikasem Barca sikasem nya kwabna
kwabena was it team with the 1.3 billion euros there we see the premier side anka Zebna can be a division 1 division 2 b anabo because ka some form na uba man be to say Germany kwabena saka say no yemfa mo premier e be a division 1 bi na nkaja wugina mu din ahode I was ka some no form nanka watimi akọ anim ti and your report over on said it Twitter I would demand so na no pa make kire adiama Barcelona reporter men seka I say we mu jesi kana no de badge no baba ya ka badge na eno ya de I say yellow bisa na I say green which yellow no sa jesi na Barcelona and they won be use against Chelsea our Stamford Bridge in ya na watima said so was say I would do na so na Chelsea game na wo mu be bon pato Anjo Maresca adin koma kakra de atuja sakwabena no ada Barca highline no I want somebody tama ina na yebisa Anjo Maresca say wo opponent na highline ado hisu ye pa na highline no unu say mu betime bie ekwan atoto ho e de ye aduma na no so in fact highline na aya factor de beta do betime ka aya say highline ne bon so na so pay aya attention ye pa we team na we team on highline ebo anase wo mu so highline edibo a so we very attentive no fe we pay aya attention ye pa kwabena anu echi no so we kwan abefa so be defend ye kwan abefa so be attack ye one way na tell highline when na balance no na highline ni bitu a waso betima ya ye pa beta one was said niama eja omu bie highline nsa de maya na ebia Estavao ne Pedro Monso neto wo metima ye adwuma no ntentenwa na tese no so atima boa entada se ye be bo aya ye kan se abrante de Estavao e wo so top na ya bo aya Ganato enso ada antikwabra hala no bie ni sade a na anwumire no otwe anya sam keto akwante ani ya report ampato Chelsea head coach Anjo Maresca adi eba e wo dwumande so afinya aye player de Barcelona na afinya de nkoba kakra adi atuja wan say back to the Premier League na no that the last time oko the last game boy no against Leeds United ata say me pato Leeds United wo last game na tese onom enso ebo na ekoba sa Chelsea enso epa na Branton say the last game wo boy release no enom na game na onim say obako Barcelona no ya we say Chelsea adi offer enso adi abare kwabena wo say ohun say ni dream ni focus ni nyina aye certain club na ni dream ni tufa ni dream back come to the next or happen ni ba ko no bie ba ko pe abrante na sama o kan no wo so happen ni ba ko no bie ba ko pe we bie team ohu ye aye Barcelona team no na o ka sansem na Chelsea fans ni so okay no problem sir Barca your dream team and we there and ekubetiaka and so Stamford but the last time Barcelona ni Premier League side ebo na say English team ebo the last 9 matches wo mo abana Barca lusu mienu pe ndi gwabna he ma atumi se nkrofo no de ani ye de mo pa in their last 9 away matches wo mo anso ni English club edi abo but and it's also say one person move over tennis haniama no na hafinya we be and ye bisansa game na mo ba be no say na usi ehu game no na mo betumi anso awe ni ana ano si sia de asasi so we team bia obi a player ni mbobo ade ba ko den a say team bia so ye say kwan be fa so be defend ball no de obi ahuni ni ball beta kwan betumi defend a wuntumi enkwosidi goals no ne ade ahia ye pa ente no ne ade Barcelona boboko no ene anyumire won be ye no Stamford be say wo metumi defend ya ene kwanko bia so ya say wo metinya enya point ne ade ko was point ne very important ente anu ya ade a ene anyumire wo so eba be wo nya chances ne so a so metumi esebi ne no enso etumi boy ye pa wo wie ane e bisa say William Estavao aye player no ankasa aye countryman ana fra Branton di Lamine Yamal aye player odi ne sia ka Barcelona between omumienu why na ye good player and also nyame anim ne wofa Lamine Yamal na wofa William Estavao obi aye very good na ade ba kwa ma nani ante so obi team o one team na ye na adwen sa obebo na obi anso man o fib no o man na ye na adwen so obebo ma amomu football na kwa anim na de obetimi aka ya say player bia aye unique as ono ankasa aye we player bi te say Lamine Yamal wo krade a he man ye Lamine Yamal and Estavao su kranade a he man ye William Estavao ti no as wo compare mu mienu a no sada enya first
sa do betimi aka SS players no wo betimi enso ya successful players nan kasa so kwan ba so beto mo ne ma beta one day why na adwe sa nkoda me anu ni nyina obebo mo oba na set team a say obo William Estafao ana ko Barcelona so say obo la me yama na fe so mo ball na niam akoye de ma no ye reporter be pato abanta the team at ayade say Hafinya ade to Jamaku Kwaya enso akasa Kwaya se yanka mo bianta say sisi do good level and the form the confidence bibia ya kama ana manfo bi say anka wan firi Barca anka ana so man firi Barca anka ne de yamfa anka say mo say anka ja say wan ba England nso anka nye say wani Chelsea di trophies ya ene ma koye de man nti on de anka ne de on head and fa enya ye ento on de ade a sisi a wona nim ye say obo ma Chelsea boboko no ene ma koye ade ma ma ne the only thing a ama na ni ante say wa join Chelsea eye boboko no and ye bisa say facing Barcelona and a team and dinner de Arsenal who win some also opportunity na Chelsea two big matches as a Chelsea to me take on opportunities ni as a confidence number so Chelsea person me trophy match upon matches na say we me timi win o mu boni ye we me defend ye na fani ma kama at the moment no ya reporter makukuya ya adiba we dwumade so na no pay ye kache adama ansho maeska ansho din ko kakra say ata wo twa team and team at the Barcelona Barca team ni too good Barca team ni kama na ene anwumre no was say ni ma ye say asa Barca ye good team and kodane ye duma lot of talent as woman no kwankro bia so eso no so try na fe Chelsea team no and so team win we ababa and openya ni team and so at the Hansi Flick and so kasa at the far Chelsea team no Hansi Flick say yanka mo bianta say we Chelsea team na and ye duma na Anjo Moeska and the technical staff na ya masa duma na ya duma suye pa in fact we might develop here we Chelsea fantastic development and of course we Chelsea duma na quote is na no and no abo my confidence na by ye penti on the back of Chelsea on ne babo no one of the best clubs we see after so ni omo ebabebo in the world of football the way niam ACC no Chelsea niam ACC a lot of young chaps and they wait to be better ni nyina no enter say PCT team no enter say Chelsea babetwi afom so fala kwankro bia so ni Chelsea betia yam enter no reporter me pato penya ni tin de Hansi Flick adi eba dwumade so na no pe no ye ka che kakram adi ama wenti sa wodo nyina so ti ene de kwankro bia so Gabi anya bete bara enzo maeska si yanka emo bia ntia se William Estafao asema tembi otaka teze kwabna amaye nan emane nya na adwe sai ase onimbo edi chenwe we player onimbo de chance kwabna wo tire sa we player emo ade ase player ni ye so omo no ankasa de ball as William Estafao say bi obadwe sa ase onimbo edi chen player bi ana so onimbo fante player bi no so say so odwe ho sa ade no eseda M1 kwanti enum enso ye futua o se abribia wade ma branch din edi William Estafao nti enkoba kakwa etotwa ewo dwumade so fifi bent no Kofi ba the probable lineup ni nyina no Kofi edi baba na fe ye hu two teams ni nyina the way niam no enso esiti edi kwabna na de kakra bi ene Chelsea Barcelona show we dey ye no kwa nti ye hu nkoma kakra pe ana tese ye di ebematie for enso ewo show no so na eno nso etimi abo akwamna yesi over 750 million encrofudom ana tese Barcelona any Chelsea game no we are self na nyina obia ya na adwen se obeha bi so far okika ne ma nyina di se ani a 750 million me ka ho 750 no I mean say me can because of the team neighbor. Okay, yeah, until yeah, Kase Chelsea in Barca na traditional. Oh, of course, it's Maza. Chelsea Barcelona game on any day. Game no is a big game. Nyankula game. Big game. In fact, anope uko UEFA website to Krana. Uzo omo preview games, you know. Yeah. But Barcelona and then Chelsea game no special mention. What I say? Proper team. I mean, omo man special attention. It tells you how big the game is. Inti. Sir, and then win no nyina no. Eye win ya. Eye Nana B. Nana B. Nana de mano. Nana B. Nana B birthday. Nana B birthday. Nana Nhyira. Nana.
we entity ho ye bebe tire entina na we dey first of all ma yenyira team ni nyina nam na ye nwe so awoda pa happy birthday nyame ensure ye pa because ye so yi won fa ni agro we gina mu tendenti ye kwa aba na ya bedi hu nkomo ye. All right, in Shaban's 4.5 year live about YouTube in Chat TV.